o folo fatu ma fa fe la ile fa fonga ma wale todo ma se foi o lo wala la ma lo mafta mai ia ile nei foi fia fimba luir fa o fa nga rueng ole nei va yaso ile soi fo nga lu o Samoa ile ngata i tono lo tato todo ia fa pe foi ile malu ma le pa ia o Samoa lo lala ma papa ao i tu e fio lo langi o lo ma fai na mai moina le tautua le nei le fakasa TV ele so tanga vale le ma lo penga te fai langi ma ua tātou mafuta ai i lunga o pēo ngano le ea i le porkala mo le Soalepule le nganga whaaftai ma le nganga whaamaloi lau tāpo inga e meise o lau nof te talo e a whai o na e manu whaiva i o le nei lava o unanga i a meise o le tautua a le televisia lo a inga e le whapaponga o tātou kalama o le Soalepule le rei a fiafi i a tau le ama tele ma le whaaloalo e whalaulo ai mo le sila fia le mafta bai o le tudo o le ua maua le fsota inga ma le fionga le minsta o tupe lo tātou tudo ia le fionga na Lautimuia Uelese Vaai e peo na e sila fia mai whamawina le ngang whaaftai e tātou sponsors e peo na le tautua le motonga o lo tautua mai tono le tātou tudo ia whapefo inisio o nanga e le Samoa utasi ma le SUS po le Samoa USA supporters o lo mato ngalo lu atu tono le malo tele e lango la nguina le tusa atu le nei fasala launga o wale ro fsila fia le malo le todo ai le tel tudunga ya ole a la fote le fionga le ali min star wala na sound ranga e nga tono le fa fonga ba wale todo ma lo tapo inga yo na tato tala me fa solo fo ilia inisio mata o pola fsini ngai don finangalo ya mai se lava ya o le vitu le lo tato todo o meto tupe lau fionga le minsta ya o mai le sa unanga e pale la e fa fong ba wa Samoa o le wa lo mai na mai bonga ile nei tawa fiasi manang fa lon so i Manuia te pola e fa talo fatu o fia fo ile le nganga e fe lo ma wole nei so tainga ia tau fionga le fonga tato po kalame e mise le fa fong mai se tato to no pele o Samoa te pola e fia fa pito le ngang fa tai le kalesia ai ia ona le no fo i fina ngalo i to ina e mise lo lo fontele e mise tato e kalesia fontele ia i le no o to e fa wo tato po kalame ia la ia te awa ia e selta o tato po kalame e longo pu ia di il tato to no mo ele ngata i fo fuanga tato malo pe maua no minsta ia o tato ngal wenga fo ia fatin mo la ia e tu sama tato fo fuanga fatantia ia e sina fia fo tato to no ia ngal wenga lo fatino wala man wia o si tato to no mana yo tato tanga mele ia te fa ia tato e kalisia fina ngalo ina misel lo fontele ia misel fontele tato e kalisia ia e mulele na fi fa de ina ia lo ia ngang fa dai to fa wa tato klam ma lo fo ile la papale mane e lo tele lo to e lo fiong on tato po kalame pa talo fa toi si tato tunu ia pa ia fa le tunu ia pa ia foi fa le malo ia misel pa ia fa le kalisia e ona le tua tai e kalisia e me se pe ona le tua o le tofi lo nga lui fa fai la nga fia no manu mo si tato tunu sa mo nei e me se tunu ma le pa ia ma o lungo si tato lo ala papa o sa mo nei e se fo io se malo si tato tunu lo ai to mele e tunu fa e il fai vol tapo ia me se o le so ni mai le ati na te ma ai ngol tato tunu mo la pa talo fa ia o fo lo fa talo fa na lo so i fo ma lo lang e ma ia ole nganga fo ile le nei tu ai ele ngana fo le wa o fa lo ine le ngata i lungo lo penga te fai langi a o lungo wala fasala la mo le tio pe vai a lo fionga lungo le media ia wa lo longo fa va sa vili fa fo ma wale tu sei fa lo longo po ese tupe pele ese tupe awa ele tena malaina lo fionga le mistato ole angana le na saula matanga ele leva no to no foi mai ia saulo ma fa no e tono pan meni ole se tupe wa malea ia e peila e to ale le taima ma wala malu
ia pe a mai mo mai le tunu ma va vai atu ia wa fio mai la wo fio ngai lungo le tato pol kalame mai mo mo ia ngang fa tai mal fa malo lo tani vala au ai manatu ala tata le me fa solo o le ua fa se atu le komiti ala parlemene ia le iloiloina ia mai se ia o le lauluina o le tala fa tau o tu le tupe lua olu fai le lua olu lima sa tapena ia ila wo fio ngai le minsta male matanga albenga ia fa pe foi o nanga le malo e mana ia foi le nei vai liu ia fa mala lama mau ili ai so fina ngalo ia ile esenga o le tala fa tau o tu le tupe ia o le nei foi tau sanga fa tu sa le tau sanga o vai ia mani tulanga o leu ave el tato fa taua mo le nei taimi ia a o fa fonga lo tato o tudo ia pe o se si de amata lea ia te tala ia le to faila o fionga ile le min stam le fa lo After the pola, after for never no, mau to fa pula ti de mi se tato tala tupi. ie E la un al tato tala tupi por tato pace de sa folo ko i lumo le pan menne la solua. Se ma vai tu nei. Ya mo te pola ya wai te la ngona lenga fa stai le tua. ma di Tau fa ai lumo si fa pa i al tato ta pausil. Ona olona no famalona nga le deia Samoa. mo ila Uli fa soa le tua. Ya tato, se tato tunu. Samoa man tu ko ko ili se tunu e tele ni mea. Ili se tunu ko Samoa. O se tunu o le tau failo na tina. Ya fa tai ai le fo le tua ele nga te fa manu e ina o tato ele tua ya tato wa tu pele mo e Samoni. E tato nga wenga lo fa. La fonga mtu langa uma fa pena. A le whaamani e ina fo i o le tatu o tunu. I le te soa soa ni mai o tatu tangata e tunu i whafu. ma di lo E alai tupe lafo mai Samoni. ma di E whapea fo i lai e tatu paanga ma tunu u ia kako development partners. E te soa soa ni mai. Ina mai tupe mo tatu. Soa soa ni se tatu o tunu. Lea tina. Ia mele ia tangona e lengan whakutai le tua. Kuala o le il tala tupe lea. O le au tu o tala tupe lea. O le wha mausa lim wha awauta ia. Ngaftau di maina mo mania lau te keyword a ia. ma di lo Mele na abe wha mafa. Tala tupe lea. La ua ia ba ai tapuala. E se mai a isi tala tupe. ia mo O tala tupe lea. Mo tuani lifa i manuia lau te. Manuia o tangata lau te. Ia. Usale. O le mea fo i lea. Wa abe tatu wha mua. I le manuia o tatu tangata. ma di Dea ia le mele e tala na le difa tala tupe le ia ole tulanga le ia le mele na ave le wa ave fa ma forta tala tupe fa le ia na le o tatu wa onga ia le ia le investment na malo le wa ave ne i tatu tangal wenga wa fa wala tum tangal wenga wa onga ile una ia fo ile o le capacity building o tatu tangata ele ngati tatu tangata o lo fenga wenga ni se Ate te ingo whai aonga. Lalo le early childhood. Lalo le aonga amata, le aonga tūlanga lua, malunga i polisi. mo Una ia hoi tātou whanau ia o university. Tūlanga nā le wa invest i tātou malo. Ia le ngata hoi lai lea. Te mua mōwhone, o le wa invest i tātou malo. I le whaade leo society. Ia kai pēla whate te society, kai pēla whate te ingo le associate forma. Associate tau soifua. Associate engineer tau stusi fai aonga ona ia le malo wa o lesi lea ki role associate e fai me ta o continuing education mo la way dai skills o lato member al tulanga na tuta ia ile mele ona famele se tupe fati no e la way injecte le malo tupe e amata so swani il malo ina ia manko e pe ia media o technology le ngi e sui mai ko inga ke fongi ko sa sa pena malas ke se o suinga man sa la langilin e mana o mia fo ila upgrade of skills that professionals need ela wo invest ila that to go I mele de wa mata na invest that to malo tu nga le titi al mele testu lang ta wa ta pola ke le ka ko investment no to able health
Foi ko maloloina. Sila ia tatou malo lei well qualified healthy ka ku tatou tangata. Ya, ola maloloina awa oina lei ole sao le na tatou malo luna ia ole manuia lau tele leo tatou tangata. Lesi tulanga ta wale wa o tau sanga fa tupe nei le na pasia o mai mo me fa leo o fini fan mai fa tu malo. Ia. O man pasia tenda sport o man fa mania kapene tele fa solo inga wenga al tatou tanga wenga so fo malo wi. Tatou tala tupe nei le o tu ia le malo le milion nai fa i repair so tatou fa mai tele. Ulanga ia o o le foi fa nga solo tatou tano man ko fa mai lang fa iseng. Mo. E mai tu la le on malo sei nei o mai ya fa o me ya la tu specifications. Ia o le tele foi la le me foi de tau ia la fia ngal fa ngol maintenance o to inga ngal venga ia. Se lo ngau lako. Io le foi la wa e foi apa ni nga e tatou negotiations fa tatou no nga tu langa le. Ai mo termine. Eu tu ia le milion na tala tu protection fo. Ia e va fa ti no i me o tom na mi an termine. Yang fan le ya tatou fan mai tele mto tua. Ale o fa nga solo tatou nga luenga mo le fa le. O tatou fan mai fa tu malo. Fa solo na mental. Ya. Tatou wale o me ale mo man me la tele o tatou tangata. Lestu lang tayo o me le te pola le nga tele una ia o tatou tangata ia o ina le well qualified ka ko population. Eva pe foi de le so fo malo ina me tu. Abo una ia foi la. I tu tau te mau ainga, te peila o mele una ia. Leo kako, tato invest for agriculture. Ia. E tato poloketi, ina ia laval fonta mafa. Mo ila. Laval fonta mafa tato utunu. E leir menga wa o mai po wiki a kako. Sa. Mele o tato whalangolango te li ulo mai faf. O mo tau mafa mena. Ia, le voi lawa pe on sauno so all minister o whatoa. E tūlanga le. Ya me tonu ana le uta i wo i tatou ulanga le tatou fa nga i me ele ngata la le una ia ya la tatou tala tupe nei i se le ni le wotu i na i tatou tanga luenga fa tong fenga fa yo mai se tatou bloqué ale una ia vo la tatou bloqué te million mo ilo ale una ia i le tele project si ai tu malo taitas i inga taitas i le to fangu ina male langa ina o fengo me to a me fa ni lava fonta mafa o le sila tu langa ta wala ole paketi o le budget nei te pola e foi wa invest le malo e una ia night e lata se fu 1 milione tu pele o tu i ma diela a mesel mele le fa wala i development bank e le pa tu pe atina e una ia foi le mo no nga tu pe mama tu lui Mali. Ina ia una ia tatou pisinisi laiti. E la tatou se e tulola i fa le o tamau a inga la tatou tangata. Ai. E tatou tangata i totas. At the same time, tapuala. O lea foi e una ia il poloketi lea tatou milion. Ei. Pantua o leo tele na fai e pisinisi e tangata ni o tasio i tu malo. Sa le ma fai ona ele i ese la tu access i tu peni. I tu pe fa tino e la tu pisinisi. Ya ada pula wa man ele ngata la e wala tu le million ya ada wa apan malo mele tu pede i development bank am so la tu business hub small business hub e una i ai la no nga tu pene fe source one fa fa mo fien no nga tu pe mama tu lui então fa e business laiti e pe yo le nga to le te pola le poi o tatu tara tu pene pa ta siela ia mal tatou poloketian ni on million. Tatou poloketian ni on million na leuna ia. Ia vo whaanganga ia si 5 million. On tatou poloketin nei. Ia, e ne utu tau whailo. Mo ilo. Tatou pola. Le manuia le tunu ulmelea. Mo ilo. Ia wa ia e le tau whailo ulmelea manuia si tatou tunu tatou poloketi ia. Ia, mai, ia, tau whaile venenga whaftai. O le situ ta o tatou tala tupe lea te pola. O tai mua le o whailoa i ia tatou taununga o tatou mesa fuafua o tatou PDS. Pathway for the Development of Samoa. E lau whailoa.
o le tāua le o le fofonga le whatatia le tātou mo le numanai manuia o tātou tangata. I le na le mālo e whatinoa. O i lama. O sā mua ātoa. Whatinoa. E au whiai ma le sao tāua o tātou tangata ia nofo i whafu. Le mamalo se tātou tu nuu le nofo i whafu. Le sao tāua i tupe ne lafo mai Samoa. Pete te si e sau i tono o tātou tu. Te le i o sao ne na tamau ainga o tātou. Pela le mela na le sa fa manino atoa ia le forsanga de I vaenga I lima ia indicator se lima ia tono PDS le sa fa manino te wala I le la unga le tato pat fa fonga al parliament mal tu lang ta ua I fa manino le tulu I le na le malo le fa ia melia sectors umam tangata no umasan tofu sa lima pa kule tu malo ina yo ai fa na yo e kalesia o este le yo sao te tono mau ainga ni mau ina vo le fu I finga fa vai malo ina ia inclusive e include maletuno ino na tina o tai wala mal maletuno ule ele então fai la ngoni mamna ia sila fia le tu porque le yo la to sao le fai me le grow te mau ma dielo ia te mau e si tu tai wa e se sa fa manino I tala tu pe ta po le fa tu pula ia ni te mau ia sa ma le ye fu fo e fa wa pe on fa tu pula ia o le tu ta wala I le men lo fu fo tu pu pe te mai ma le tu ta ia sa o priorities al ma lo fa ma ye le growth le pa tu growth le economy le wa ma ton fu le wa ma ton na tino mai ia ma e on fa ta ia le ma lo fu fo pa ia nga ye le ia e pela lo ba ile wa ta e ta tu malo pa mo an man via o ta tu tu na tele o me ta tu ta tele e o fa ta sia ma ta tu watina e man ko e pela ta na le ta ko e le sia nga ka ko ki ka pio le ni fa ke le mangi a wala lo pa ki fa le to mo ta tu ta le man via ta tu ta Tau la ia vai le mele wo drive e tanto malon. Lea. A mo man wia ke le tanto tanto. Ai o fatasia e pa lengi le me. O fatasia la mata tonga wenga ia tina. Ia ai pe wa up there from maf. I le man wia o tanto tanto. Ia e pe yo se te lenga le na ta pola. O tanto tala tu pe pe on ta otone mole fato fala inga parmen. Alo va tai wa tau ai upu e faile te mai tai o mangalelei o tala leo malie le fa fonga maua no tato tudo ya me se foi o le fa lo watu ia I le fa ta ua lo tato malo e moni a ulo finangalo pe ia vo tala tu spai a le leile ai ia le leile malo ai fa tai le fa to fala inga wai mana tu ai vo inicio tua ama la to sa no tu lo wal fa fonga mai Samoa sta se fo tu pole tu na la fale upule ele tau mafani fale o la pa ele ni ma tu langa va pena le la o to fa manato le fio ni sta tu pe e ma le nga fie ma nga fa ele vese tu ile fa mo le tu atu development pack ma ni so fa tu pe o to nu la tu nga va awai e pe o le mesa sa wa ile foi fa tu pe e pe le foi fa to anga ia e pe ko kele e lo no fa ia o nga fo mai mai stanga ai tonu ala le nga vai famia po le lava o te talai I tanga tala o tele sa tonu na pola o te tala I tanga tala o tele mana ia e man tu o me ia mo me o lo ave foi le fa mo business night e la criteria o le mea e criteria ia ko nga me ko ke sa mo la business proposal but it's any business so string up business ia ele na fa toang le na be fa toang aba be wo te mena fa tu ni fa te tain e vo le tu bisi me fa inyo fa fa de ho le no ta I fa no no ta fa men na fa de me la pus wa mai vo e fa le analysis fa le assessment tale pa tu pe ali tu ta wa me le dai tu pe va no ia mo e wa me an me ko nga me le ai all ta tu tanga te commercial bank fin kai o la tu conditions ia sa e mo lunga tu lui ale me le fa te to ta tu maloni fa ingofie ona excesso tato tangata me fa ingofie conditions pe mama tu
Mana ia. Ma Pe o le tu wa ile ele si fai to to wa matala mai pe fa pe o le e kiu i le miliona. Le wi fa tala ko ile. le wo ele le fekto ale tala mai. I tato tu pe lo fam tu tu I le tato development bank. O le fu ia do le tato tu pe o me vo le small business hub. Ia sa. Tamo business hub. E o ye business light. Ia. Ele fu tu ele si tu pe. Ia fa nga yo ye fu la wa nga na ia. Disi ba nga fu no e una ia ila ia business light. A le si ba nga tu pe lo tu ta wala tu tato fa tu pe o tina. Lo no winga la la u fionga le limista o le fa fonga lo tato tu. O le u fa tala va no. O le o matala mai fai to. Wa so tato tu do la u fiong. E ele me foi la e fa me no ke le lo la ngade. Ai me silva tai o le wa manino le sauna nga la u fiong. La lava il pisinisi ma le tautua o le fia fa atino wale ma walta mau ainga ia ma tautua i le tunu. Le u matala mai ava noa ia e. E ma sale tu patina wa pe o la kuwanga e. Fia fai ngai pisinisi la iki. Le si foi tu ta wa. Pola le si tu ta wa le ta fa tanonga ni. Ali. Te proclame ni. Ia wa te ba ia te le audience o ta proclame ni. E si la fia le tunu o me ni. O ilama. Pene, ia, o le fo ia una ia tātou whalatonga ne whamtu e tupene. E whalau ilo. E whalau ilo e le tunu ua wanoa ne, opportunities ni. Ia ua, o le whamatu, o le telo le whamatu I tua mea ne business. E hol ma hui ngā tātou te mau ainga. Mo ilama. Ngā tātou te mau ainga. Ia, le ngā ia o tātou malo. Ia, ia le mea lea. Na ia le mea lea whaminoi tātou te mau ainga. Wanaman mea o ne o tātou tangata. Ia, opportunities la ne. Mali. E whamtu atu vai ngā tupene. La o fionga, o le ala le time frame. Le o fata o toi pole mese ia uri el talo o le tupe tau sanga fau. E na ia no fau tai wa tatu tunu. O le last minute e toi feo so ia tu o umala no. O le ala time frame le o tu umole. Ngā solongo le vanga. Tau fionga tala tupene e pasi e pan mene te una effectiveness mo mo iulai. Tau sanga nei. Pau tatu tau sanga whal tupe iulai a yumi iuli. Tau sanga fau. Tau sanga iuli. Ino na winga come 1st of July, tau na effective le mene. Mana ia. Ile wha moe la o le. Ia, wai tala no lava mar wha alo alo. E nei o tatu tangata ia tudu o babao. Wa mata no toi fo ia tu le tudu. Wa mata no toi fo ia tu I Samoa. Ile wha moe se whainia la tua tina. E anga vai le wha muri anga le lau fiong. E whingo fia na tau pule te pone anga ba. E mai tō o tatu tangata ni mo ia lai no whai whafo a veo le si teni o le Samoa National mai tō no whai nei anga ba. Mana ia. A mi tuma criteria ia le mana mi tatu whaltupe ma whapatonga i utui. E anga ba. Mana ia. I whinga o lako so ma mena e anga ba o tatu tangata. E bea mai e whapea o le mea ia lea. Mo whinga o pisinisi mo tatu tangata. Mo tatu tangata no. Ia, o tātou tangata e malu si tātou turu le no hui wafo o mai nei ai mi tumu criteria. Ia ngā ba? Mana ia. O tātou tangata I manianga ne? Mali e. Awa isi tangata I peino mai Samoa e le tangata whai business. Ia e pe wa vele soifua ngālo lua I atunu I whafo ma baba ai fo I le sao ka mao o le tamu enga le I lolan. Ia pe la toi fo I atu le atunu. Ia ua uru pisi tu loa ua manatu lo e whaina I atina. Ai whaafitai o le maua le awanoa. E whapenao na whaataunua. Ia whaamoemoenga. Ia, o le, lau fionga le li minsta. A tonu e, ta oto to pelo finangalo, pe fia mouso finangalo fisile le. O te teo le tua ngai malana whasanga o lo whai. E pe wa, kau le sau ko inga le media foi le, e pe wa sau kuskusinga. O le ase si sila lau fionga, wa te lo foi, wa I antis tu singa talo tupel nei. Eu ia la sa fa il komiti o tupe. Ia au te lofo ia le mafai ana le ia o ko inga kupe. Ala sa u sila ia ile. Mata mai fafo. Wa te line fa petani tu singa to ile ngono spepa ma e pe la mo le na fa huina. Ia se tau polenga lo fionga e mai sole ba mata to paanga. I vala ia mai nga yo. Wala le ila wa ia ba ai le mea whapokiki. Ila vai.
mai I la uia vai I ngai ue mai fo I ale laitu. Ia o le mea la whaataitai o le opposition. Whaataitai o le opposition. E te puala le te tauna pole tato. Ele pole. Ia wa ia wha-minister tupe. O te le po pole. Wa o te loa ia o le mato I confident tato. Langa le ie tato te mawa inga misi o tato tupe. No tato tupe. Ele ngata tu langa tato si iti o te mawa inga. Lava tato tupe roi. Alo lava fo tato foreign research. Ia le fu alu lano tato italaf. I indicate sa ia ti le tunu I faf. Me sa pela tu tono palmen. Ia le wa tu tono palmen. Ia le wa tu tono palmen. Ia ora ia te le popole. Ia al ta u fo I to talar men. Al ta u fo I o me ia langa mai. Ia al ta u fo ngan me fo e a no fo tato. O ta u kasinga ka u la vai. But I always take the positive out of me ia o mai. Eu que do eu vou ser meio constructive o mai ia não foi eu tenho no a mim está tu eu nem no foi futuro malo meleton fai futuro cabinet meleton fai eu tá eu nem ila o ia vai olha fai ngar bring of a patata eu le tu ngai opposition ele foi active mai tá tu te lo ia ma ti le na no ngol tá tu mai ia ma ti le ele o nangaman tato malo ia pio si au dia ai lunga lenga lunga lenga awale off ko mo le lenga wai masalo le a tele ni si to e mata o poni fa tala no ngal tala tupe ia pe a fo email committee wa le la se atul committee molo na ina ia mata pe na ie pasia ai o le ngang fa tai mal fa malo ele la titi le tapenanga long tanga wen te lo foi se la le nei la ufion a wai ele tase se mtanga wen ma se o nanga o le nanga lo lu tapena le fa ma mo le la ufion Pastai eta pola we o mien tau pulea ya sa manatu e fai wa e sa fa talanga pe pa sia tala tupi Peva pe umai le debate le sa unge tu e pe wa do va so le do komiti fa pan meni e malo lo va so to e ta wa fa pan meni la suba ya makaro fa nga sta winga tam ya debate foi talo lupe ya va ya se pasi sa manatu la pasi lo yon ai foi le sa fa talanga ya fa fai wa e me ko tulanga le ya e pola le o tala yo tupe tapi na to sanga ato malilo sanga to tapena mai le na tanga rengo tu penga due sa o le key agency le fatino ato nga penga due mai tu tino ma tanga luenga eu fa la porto eu foi la si va nga le private sector eu va nga NGOs nga due na to sa to I me nei pantuala o le vela o le tolu masina la lea fa tolu fa masina la lea o le table ingal meka porque ni vesina e vesina tu fantasia bel do ele ngata fa la no mam tanga luenga fa tonga al malo la to hoi ia pa pe vole el private sector o ka ko NGOs ia why mai apolai ia na pe vole nunga capineta o ye voi la le subcommittee cabinet la to te lo tala tupi ai di avea cabinet e te le la ia mele wo process wo ye te le me wo ye ia ele ta pola ele fai ngo fie ia go through process le ia wa e matua scrutinize for ia le subcommittee cabinet minni ia o ina wo tono cabinet ia fa pena fo le fengo fifela for ingole tala tupi ya mesi fa ma me me wo e finangalo I minsta mesi me wo FC ni e fingo minsta ya mesi ale ba ita ula ile me la ta ya ile e ale te ingol tanto malo e man tu o ki atoale mo tala tupi o ia ilo I po fiele nga I tanto malo tu sama tanto po fongo fatati war kasia nga ki a ko le Lincoln me o align le tanto tala tupe ma tanto tupe ia o fu
Está to fufuanga I woman pasi al malu. Mandilo. Alain ia mia. A misi vela fufuanga e wala mai lai fufuanga sector status. A misi tanga lunga farapto. Ia te tauna alain ni leima. Tano tupen ni wa. Mea la de. Sa fai. Sa fai min sta tupe fa pula I tai panme. Ta wala launga len fai. Dai lam. Fata tianga la ia de alain le ka kopati. Mami io fata tia fufuanga tanto malo. Fufuanga fo ia te po. Ai si swing. E sui cabinet. Mandi. Para mia man cabinet ai sui mia. Eu ka ko national plan oli direction e driver ai tanto wotu. Pero le tion mal mai te para mia man cabinet ai fa uma ina to an benni. E be o si to fa popula tu te pola. Aloha, thank. Ya. Pe ya on matu se fa talanga atono le a toi ai nisi fasili. Ia pe ato e foi mai tal tupe ma pasia ele pale mene I se tenio mo mua. Ta se menga renga fa vai temi le ufenga wa le wei le baba inga tanga renga tupe. Wa mai le tau tua wai. Le o se nga renga fai ngofie e mai se lo to pale atu. Ia me se foi la lo wofi atu. A wai te fio atu ai mai lo I le tanga renga ia le va inga nga renga fa vai temi. O la se sila iai I tulanga o ta oto langa tonu o to whainga whaavai an to e fitu una iai pe Afoa I whawhitau li mena tupu a o lea se vai mamau ale malo a wai pe na mone e sauna ngani so sui e se ta wala population le I ta mau ai ngole atu a se me se fina ngalo lo fio mi statu Te pola. O tatou ngā ruanga I whawaitem, te pola ele marolo fa fita o tatou pokalame nei. Malila. Ai le na se tatou tunu hui le tupo o le tupu uma fa fita o nei e tunu uma Pasifika. Ma to voi fa so fa minsta o e se tunu Pasifika le voi fa ia la to pokalame nei. Ia o fa fita o nei la voi tupu o la to tunu. Ei. Na to tangata. Ia ai o le pe o le nga ia o nga lu fa tasi voi fa so ia ma to experiences ma to information. Ei. Ulang fo el fausi o feng fa vai o le fo la wata otto tato feng fa vai man to ho woman pasir cabinet. Ia. To fia lo o so lo e tu mai do feng fa vai woman pasir cabinet o le la o fa nga solo. Ei. O ma tato fa la wi lo. Uma fa la wi lo so vai ma o po o le la uma le sa fa yo tala fa tau fa po tu pele pa sa fa le minister tu. Tapsin nie fo minister tu pe tu langa le parliament sa tadi el minister tu pe. E o tau no o mai a uniu lai o tau sang o uma fa la uloa a matalon fa nga yo ile feng fa vai le e la fa nga solo ma o ye te tunu ngai o tu ya yu lai e o fully implement a to ale Mana yo. o tatu tu pe mau fo ye na fu e mau mai fa nga yo inga feng fa vai e ai to tono tatu talo tu pe tau sang fo e tono tatu talo tu pe mo tau sang fo ile ni tu pe tele ta pola Ia. E vo fu nga infatti e focasi na mai ya la wo ye to tono dato tal fatto o tu pe molto san fo do fa do lim I va nga ye per implemento mal melia u fa mo wina fo I sa ta wo le la o le si fa wa wan si ti le o fa ta no me o ta to tanga te yo fa fo ya ele ke le na ti me le ta po la nga o le langa mai private sector Madi. Langa mai private sector through the Chamber of Commerce. Ia le la to wa polling. Ia mal mea le la a fia na to business on me le. Ia o le si fo I tu langa le fo I link nga I le mele. O le mele o le minimum wage. Ia. Le tong ni fo le la lo o transferga ben. Ma tu va le minimum wage ta pol. Ele na vele malo. Ele la beta tfenga renga malo na ona yo tanto tfenga renga I tu private sector. Ia al tasi wala le me pe link mai I o le la ta otto te minei I le pe pale fiona al minister MCO. E patino el va nga de. Ia ile to I lo longo le minimum wage le. Ma le la o se fata no ngari fe is fa I un cabinet o le ta otto nel cabinet pe pale. E wala lo fa I fatino inga renga so e ale. Ta tom tanga ma fata no nga mal private sector. Ia ona fai mai le se fai unga le
ang tato kapineta pe pa dia le minimum wage o ta gol mele tenga olea if adi may be concerns or private sector ile mele o fa fo tato tangata ia wa fiai la nga wenga la to business e man tu hoi tapola e tonu ale le regulate lo tato malo ita titi lo ia pa le ni le me ia awone ia nga wenga ia tu i ka private sector ia ma ia o fo ini ti nai nga o tatu tangata i leva no mo ila mana ia pa le le la fa ta ti e fo la ta to me fo le o no fe New Zealand o no fe Australia ia o mal timi ni ta por e kai kai ta ko nga ngu me na e kai kai ta to o no me na a o le fa wa wan si ti i la wa ia ti ti o le sis fu so bi mata usanga o ka ko pasilom fa no me na e kawa e ta velan ta to regulate mai ta velan ti ti ma le fu wa aware private sector ta por itu langa ia ma la fu ko e si da fu la to ia tu langa ila to working conditions ya me jo ila pingo la tu to o le si va nga ta wa le ta por la le la ta ia wa ta to minimum wage ni to ta la le tu la o se su enga le na mai private sector nga me chempa o le iba super senior o company ile mas tanga tongi dia iba se full percent o transfer nga to private sector lausi ile mas si tongi sto la o le tongi mau la no la ye to private sector o le di mai le ono ta la ile tu pa anu nga ilunga ile ai tu sai de ba super senior le o la to le tong tu sanga le pau de nei tanga tsai le me o me funga me de ka o informal employment nei tanga bo e finga wenga ui fa pangam tulang fa pena a o ia e company ma business ite ye ma se tanga tsai to ta la di tu la to so ngana fa mo stats ngalin au mai ya o se tu langa foi de wa me bo de si o fi no ngana le am sa tu ile voi ile private sector ia i la wala ye vai ta wala vai to ta si te pola la ngale di face fin ngalo kabineta tu langa le wa mai no no wing ide ya la sembe o ye ba si i dunga limata la ye o sia wala de vai ia tong ya mat wala vai wa to te le wa mai nei ye fa mo nei also labor super senior tanga te to private sector o le tong way above the minimum wage te ibanga na ila ngai sa fa ina tele ile si afse ina tele they're already well above the minimum wage. Yeah, pero tulangan na le ay tiro ko ila yeta tumalo. Yeah, ay le tau fia ya la de tulangan le awati na ingo ta tu tanga te fa manya ngai e o fa foi. Penga ren. Toi foi mai. Toi fa. O le fa fita te le tu pul mele ta po. O le malo sia ma fo la fa sain. Fa fita te le na au nei o tatu tangata te leo tatu tangata e sta ia tatu whenga whaavai ma tu la fono o whenga ren a leo atu whenga renga a fo mai tupe ma mai ma tupe ma lolo o eo dea e man wia ia la tangata na e to la hiti wha anai tangata e wha leanga mea e polkala e ma nei wha lau fionga pe a wha atu wha fo mai le turu e wau te lola tau le whaia sol ngā tu la fono ia ia sa fa tu lava Samoa e pe o atu yo va mai le tau le pia tu lo ma e tau mo fietele ia wa ti li ai ana ia e mau ia i le test foi le fa i no tanga we anga fa ia kwa mo ga ia fa file mule le ia pa tu foi le mole anga i lumana sa le ia te pola ia wa le penga me bo de wa tu yo la wa na foi la wo tu pe bon fa na bon fa fa tau ia la malo sima tulangan na ia la foi o le me bo de we was strict da fa finga renga ia was strict da wa amakanga strict ia fa finga renga ile tulangan ia eta pola uan me strict ia fa finga tulangan ai e mana o mi fa finga renga ta tu tanga al me monian men na ele se la tala nata po e ko pa wa na na iyo
ia me la falanga foi le nga fai matu o no finga ia fa finga ia tatu tanga no me le mana mi o tatu tanga ia tulanga la na foi me foi le kom foi ku di man ia a wole si fa tino la tunga we ia mo ia me falanga ia ole tulanga foi te fai fai me io ka ko pretty pacha foi le awareness ia fai ka ko orientation ia fai le io e fa tu ia pona ile pa pe tanga uma ia Ele vai ver por ele todo dia de aí todo lá e dia aí então dia fala ia mantu atual ele muito mal ia está certo lá mate ia fala então no mais de minha ia o está certo tem até sobre tu lá fono eu ia usar mole o fala lá ia anak tu está se pito lua ia ale o vale lima feu tá tu kan até ia fa foi pio se ole reality na ole mele tu mana ia ia tulanga ia sosoani mai o tatou i le tatou tamao ai nga mese nei o tatou ai ma tu ho i tapuala tu pene maua nei o tatou tangata nei ia wa pe o sau le malo sa o me la tu nei o la tu ai ale la o mai e fa ta ba le tonu i tono tatou tu ia man ia le tatou tamao ai nga sa ona me mana foi wai o te lo le fato o le wa uma ta pena fa fa vai le malo ia e leo toi babao leo a nginga saunanga ona amata fa maluina lolea ia mai voi la ko ye e yo la to yo aku a sui ko loi o ma fai si winga manga ia la mai fai se fa pui pui fa piko vo le kaloka ia ta bala polo ye bo ye ia wa le mela le la yini le la fa mtu itu malo o ka fa vai nga ma di Kusa lela fa matu ule me itu malo. Select me itu malo la tanga te abi. Lo le la to. Yo lo le si la fia le itu malo mala tu fun fa va la to tanga te. Ol me fa la ngai. A fa de kongu me la se si e mo select me. Ya. E penalty fa di malo le. Mana ia. Pengo fa ile penalty pe ole ole tasina fenga mana ia le wo tono fenga fa va ile. Select me a le su mai foi la se si le itu malo. Ele foi na avinga do ngai. Ta ua. Mena le tono le o feng fa vai. Ya, ai di dato tio. Ana ia. Se mana ia le mana ia le. Ya ma tu ho aso se me te wa mata ya ma teething issues teething problem. Ya, ai fa ya le. Ya, mana ia. Ma lo va tai. Wai. O te loa ana le lei whenga wha nei la matang. Ia, se manu o le teimile lei ua sa ai maa ma lia au lea. Ia, lea wala ve mala le pai inga ma le tōtulai mai. Ina ia whanta oto le lei ia fuawhanga uma. Ta se manu piwha. Ia, o lea ua mata watu ua a whaitasi le tō whala ka peneta te wha fo i le sa vem te fono. Le sunga pali i ilona to finga i le mai ai o le telo le ngarua ma le ngarufati. Ia sa fai nei fo le toi fale o le fo i tutino le malo. Ia se mai se sa unanga i la ufionga. O fe la o ia ili si vaenga le sa tu si mai i la ufionga, matua ia le sunga papali i. Ia ai fa fea le ngasu tele tu lo wale ko tueta. Le tanga me tele le sa tawaria e mai i fina unga te fono ma le ufinga le. Alo va te pola. Te de mele sinia. Pola e si o fa dia tu pele mele. E de fa ingo fiele sa e dingo al fina ngalo o tasio kabinete mtal pule. Hey. E fa ingo fiele. Sa mai ale di poti. Ya ta pena fo i minsta tu pe male minsta le. Patong al malo. Watu kabinete ia. Il fai fo i le longa ma fina ngalo kabinete. Ta iwa tasi fina ngalo kabinete. E toi fa e le fiuma ia pano. E avela e mai ainga. Ai ka pola e le toi ia mantua ho ia me fai lo fina ngalo kafeneta ia. E di toi o isfam talang. Mali. Auto lo le fina ngalo le fai uma kafeneta ia. E fai no la na. I de si toi si dia. Mali lo. Ia e au le tulanga le. Wa le mania ia sama ia mana fiunga ia le tinu tapola ile atasi le vai ngon fai ngon kapenet e a mele sunga ia pa no ia batu o official to mai tai pan le fiunga to mai tai pan mi
e mo moli e sa no e tu mai te pa de mi moli fa un cabinet a mai ai man minsta fiona ya minsta a tonga malo Hey. on mato filo inga lalia e leo se filo inga ko ile to fa tala no fa uma ya Yeah. pa wan mena mato filo e ole moli pa no fa sa no la ile fiona tu mai te pa mi a te pon ma ne ye sa no tu mai te pa mi fa Hey. pa ile fiona pa no on me mo muala te pon il fai fa uma len fai il cabinet on me mo muan si le cabinet Panoa is well qualified for the job. Is qualified. Il est fini maintenant. C'est la même ça, si le cabinet a peine solis tout là, faut nous tout loin mais si le cabinet. Ne veut pas pour l'époque, ou maintenant les n'a pas tous les reports. Il y a le forgery money, theft. Il y a là mais c'est mieux on a mieux. Afia. La plupart afia pe famania. Mais il est tout l'an pas peine, n'a pas ou tout l'an aller o bonga fa roto I fani. Ito no nupi fa in me foi le o mo fin fa mai fa leadership in governance. Io il fesso qua io o ta fa io. Alwena ta fa io. Ia le pala abe fa tonu ma cabinet. Si la le to fo me e si la le ia ele ngata foi la ele te fono o le fono fa vai o le fono fa tonu ma le matpu. Ia fa pe foi la min sta. Avea tu ia minsta tu ia pe vela fiona minsta para tonga wa pe le fiona ya minsta para tonga ta tu malole la tu ti selecting la board members me fa ia ma tu no capen te fa mo ya e foi la automatic e foi ba en of en fa ba e to no to fa manin no lele ina ia ta auto lele fa ma solo nga ngwe ba eso solo lele a wo to fe ya inga ngwe fa fono fa tonu board of directors. Ia male fingaben. Pulang. Ia ol tulang po ilali te pola primeri sa sisile cabinet. Ina ia awa ne ia afia e awa nanga ile tunu ale no if. Awa ni afia mele kia na mesa sisile cabinet. O lisi tulang na ia langai ta ua tele fa tonga ne. Mo And cabinet was given the assurance. Oleh mato isefe mamalu pupuya le ba ingo sa fanga katu tanga tamal tulangan na la yen. Anai. Lo matu yandi. Ma temi ko ile sa fanga solo fengo susuen. Oleh sa ele fa pena na pona ia pena o ile ta ofia fa solo ngonga duna nupi fa la na fa yanga duna nupi fa. Adwanga duna nupi fa em si fa la tulanga le la ko investment loans. Lan fatin wala sa to fia le suite telephone e take over te milia o pa se tua malu le fiona ya pano ti fa mai asu swe ya le moto ya e le fiona ya pano ya la wa pe amata fatin no ngalwe o le lo ye le fu fuanga o le lo ye le fu fuanga ma to te fe lo i se aso pe mai alta la tupi ya ta tupi ya o le fu fuanga Palau foi le fiona ya panoa ya pe ho komiti fafoe ya pe fo tamai te pule mat pule ya mai se fese mato filo inga ya mato tal no ya eto ya audi uma me ya tu sai man fatto nunga cabinet pe tu ina mai ya wa lo la ve man minister fatto nunga le madi tu ina mai ya tam fe ya audi uma me ya no ta inga dua awane ya fiera o nanga le tu dua continue mal pupuya sa fanga tanga te tonu I tawa eta metaua na de tutu ya pe yo se pa pula tu dan ta dia fa lo te pola aftai ia o le la ua manino le Samoa mo le malo e la ila na fa mo te telefono e pe o le la to va tu vanga lona lua fa fela to na tusi mai e fa tau fa sa il te telefono ia maisi mau ta upu ia na lave tu mai tua le sa fa la loa il te telefono por sunga pali I lungo le media ma fa fonga mai le teno pasai ole tulanga umane te pola ole uta auto mai au di umana I fa no ngai la fai to ai fa la tonga
O le tūlanga fo i e sa wha mawhasa o fo i le whinangaro kapineta. Me se le mele na matu ni poti. I le tūlanga fo i le e awane i tau mia i a tūlanga fo i le o le au whingaruenga i whaarini o lātou whinangaro. I mea o le patu nganwai. E le na nupi wha. E mo wha tonga mta nganwai. Lo. Ia taswela le mea me whatau a le tātou. A me whatau a kapineta. Le wasi si le kapineta mele. But le lenga ka control mele ta po. Yeah, mo. Le lenga ka control mele mantua. E share the freedom le express your views. Ai vo la me ka on insubordination. Yeah. Le sodium mo fa vai vo le channel of communication. Ya ta si vo la na me. E tanto si danga tana manino le tung fa vai no pifa. Im so fa tonga le vo la o mai. Ine min start te fono male. Al tulanga i de tulanga le i vaenga i te ta uta po. Te uta o mai te si sila le ilmin star te fono mar komiti a mesele. O mai te pule. Pe a uli uma me ia. Mana ia. Ona ngai uma. Mana fa tai ia o le la ua. To tai fa fo mai so tato tro. Ya la foto la il fa to tuanga o Samoa. I la to fa la inga lua fio mai ilmin star. Ina ia maua se tali le lei. E me se ina ia whasa o sao nei me tupu vai. Ia male pole vale o tātou. Tiro. Stasa wala tonga lo i lalo le vava inga lau whionga li utas. Mai le utas. Mai se ia stasi leo wala tonga po whaputunga tupe. O lena lave i mala. Ile no fo inu talu wai. Ia po o manko konginga ia la kupe me whapena. Ana o whionga wasa. Whawhalongona i tala fo tātou malo i pa inu talu wai. Tai le pola, o le utosi ke mingi mo kwa leia. Leia le utosi ke mingi sa o e le vainga le kino da pesi la ko ATM le sa fai. Ia. Ma sina ele teni. Sa o ti lo vola la to report. La to report wa mangua e le audit report e tala noi voi trustees report yo. Ia. Ia, sa o ti lo vola e o lo stulanga le leile utos. O le tūlanga fo i le o to tele i al tato o tunu. Ua investi di utos. O le tele i o tupe al tato o tunu ua. Eu i le utos. Mai o le tasi fo i la lea nuki fo i le utos. Fo i le o si la i tūlanga i me investi i tupe. Tasi lea challenge ke le utos. Pa le tūlanga i le tūlanga tau tupe a le utos. O matua lea. O lo o mantu pui fo i le le pulenga. I vai ale an minsta. Ia o la i le whatinonga o lato ngalwen. O songa le tulanga le tip sirinye e talaf. Ia mantu fo le talaf o i le Samoa e wastenga mai o le yuto. Ia mangola menga guarantee el malo. Ia. Mangola ia pare tonu lole tonginga Samoa e waste. Activate load guarantee and malo. Dia la tong elon malo, ia ma o sulang ale ko kikia. Ya, ko kikia umal ngai kalaf. Malo kong e kalaf. Wiki umal ngai kalaf, ma mantu ko la le kalaf na le la be wale sa ta u. In fact, I can say that again now. Mantu ko e si dia val se la un million na ai kalaf um fa na tong e ta to malo. Tong no dua mana fa sama. Mo ilo. Na le sa ta u lang ole advocate. Yung alay na be ko na si kala fu yi. E kala fu le se le tong yi, ma le wes tu lang ale mai o le fu nga go fa ta sia ta tong ta nga tu pe mal ta to you dos. I le fa nga kala fu le ne va be na o ya. O le mane fu yi fa ta tiang nga mai nga le you dos. La to reporting tu ina mai ja. O si la to fu nga la to investment mo lu na. Mana ia. To investment no fatati mai tawa ia po I ms fot fa fonga tato tu no ms ka ko unit holders why tele po tato e kale si ia investi tonui ia tele tato ia lo mal pu mai lo de ia le fatu ngana le fatati ngo investment plans of tato utos ms be ba ngo tu pe tato tu no le unit holders ia investi tono tato fara tonga de no fio le minsta mo le anga ile lumana e me se foi o lau sila fa tai o le tunu
Awa se whalatonga o lo te wai tupea tangata o Samoa. Ia, pe o lea se tō wha la ua fionga. I le mele sa whaile no whainga taruai. O le ai tā lafu mai o le tupe mai lea whala putonga. O le winga o le whaamtala. Ia, o le whaaftai lea li ila na whaasoa. Me se lau tō wha o lea lava o mwhai no toi wha fo ima toi tongi tupe nei. Awa o le ala tātou tala e whai pēna whapea e tūla i mai pe toi fo i mai le whainga malo taruai. Ia pe tō tūla i mai e le ase tupe. Lono winga o le ata whea i le moana tupe nei lau whionga i mista. E te pola o le tuta ua le mele. E la uia vai. O le tūlanga fo i lea e le te taunto i tupun me whapea. Ma dia la. E le taunto i tupun me whapea. Ai le tūlanga fo i lea sa pe sa tau tala mo wen me. E wangi i koe involve le porkiki whingo whai ungo wharatonga nei. Le tuta ua hoi le kawai le sa o le ele mele tūlafona e le kaunpo e ni whaipule kongo komiki nei whafoi. O fi mamman mi mista. Ia tūlanga lea. E involve lo hoi porkiki. Ia koe ngā mea le kup. Ia, mo. E koe ngā mea le tup. O le mea ia ta ati a le mea o le ie o tato official si ie. Ono kua competenta. Pati nunga ngā luenga. I whaingo whai unga e investma pui tupe nei. O la tō hoi. E au mai e whatuanga. Ia. Mai e whatuanga e whai unga ka peneta. Ia mai e se ia wai e. O te respecting ngā whatuanga officials. Mo ila. O la tō ia these are the expert. E pati nunga ngā luenga. O la tō ngā luenga lea? O la tō ngā luenga lea. O le mele sa o ngai tulo wa. O le mele sa o ina ia officials. Ia tamari tulo wa. Mari vo fai la una. I investigate of ma o lo tau sanga o fa nga wenga to nga wenga ni. Mo ila. E le vo la to si la fie ko nga ma ke ki man industry. Ia me wela le. Ia o me ale o la waria ko nga fo. Ia wangi involved po kiki. Ia involved po kiki ia to ia ta to lang fa le to na. Ia po ide take al fo e de fa pe fo nga uma mai sa. Ia. E si lo la ngata na wai lo le le ka peneta me fa peni. Ilo le le ka peneta al me wela e tonta le ta penanga fo tuang. Tanga wenga fa tonga ni ave no ka peneta to wala tu e fionga minsta. Ia mai e ta de non ta penang. E wai ba ia ngai te pesi se fa un ka peneta. Ia ai uang ia wai. Ongi ko involve po kiki. Ongi ko fa por kiki e pengang fa unga. Ia. E sia ule tau poile Maneia. Imta upu ia. E aso solo ale me ia i lunga tula fono fai fa mai. Tau so ia fio matematik para mi. Fingo fie ia. Mo ila. Pai ngo fie ia fa unga. Ko so solo le fingo tama ai. Ia mi se da tina o sia tato tu no. Ia o sia u. Ai. Wa. Patuleta pol. O le ua male o fel to fa mai o le nganga fo ilea na lai ona manatu e mai to fa ila u fionga. O nai pe o atu ngalunga ia sa ye le no fo interwai. Ia o le lai pe a u fo esko inga o le e fale a nga me uma. A tonu le fo wa o mai lo la to fa tambala le nante ni. Ia ilo to pale fia ngai mai le nek taimi. Ia mai se lava ia o le manuia o sio tato turo. O le o me le sifa. Awa ta foi le fala tongo le la lo va inga la o fionga. E sai vor kai min ka fa longo i fa mei wa. O ka ko SML blacklist e pola e foi. Ya o kala o le o mai lunga lo pente fai langi ma tu langa pena. Ai pe o baanga i o le e popo e le tau fionisi. O no fa putu nga tu penei ma le afianga o le ngo pele o tanto tu. Sa me se to fai lo fionista. Taita pola. Ole fa sa ngai fa fengo fi e ole ai blacklist ka ko. Sifa. Yang sa ngana. At ole nga du gue nga eta to malo panto. Blacklist le ta pon. Ele se blacklist la lang blacklist la EU. La European Union. Blacklist la European Union. Ole nga e ya mo e criteria la wa nga.
Mai to etene yo la fianga watu no. Ele na ta to le to no Pacifica de la ve blacklist ya. Yeah. Ya le na mo la ve fit. Ya. Ole me voi lai. Pa wala fianga ya ta to le mele. Ya man to ho el nature business there si fa mo le stala mai o company mai fafo. Yeah. Ini. Yeah. Na. Stala mai ni. Pa wala ni impact o le mele. Ole la titi o company mo mai le stala mai ta to man to o nature company o ta to fa to le. Ya kering company mai fafo dis kana mai ni. Yeah. Mo. Tala man ta to fa to ni. O pawangan impact di mele ya misalnya tu nu ya Europa well wala ole afia tele tanto le mele afia tanto pula fono tau la fonga mana mia le swingo o tanto tu la fono tau la fonga ele impact le mele man me vela le yo leta pena yo tanto le ngata sifa au tanto woyele kat woyele committee tono financing te fono e ko vanno fatto tutto le lo ye mo fa u lungo tanga wenga fa tonga o mani lo sila to ele meli tala fe ngai meli ya mai le is fo tonga e ave cabinet to wala tu min sta tupi Dilo. i le swing o meni ya o le la fa nga solo nga wenga le al temine yai ele o afia ya nga wenga awa e do fa pe o ave se inicio company o le lista o le ai ta to lista na le o le fu e na company outside of the European Union o le lista na mai e wale la tilo tato o tato ngalwenga na le fa il tato sifa le kerenga ko market ka ko ai Asia ma Amerika le ka ko no Amerika e o tato no e wa pesa tato tele na i to no i Europa ya o le la tu ma wala to no i sa lista na mai le blacklist tato e la fa nga solo tato ngalwenga fo le abc tato ma blacklist ya le la tato wa i Europa i Asia ya madam tanto walwanga o ya Amerika o fa nga solo tanto nga wenga ye FCT o lo ta fe nga inka ko suia ka ko kula fo pe inga ika ko SMA blacklist e fa sia ngo me ye la ba wa ye ba to tas e fa sia ngo me ye requirements ye au mai to tanto wo ise to kun si si to tanto malu ta ye de simela ka ko va ve fu na ko si ele wa fia ya pisini si fa yo mal temini lele wai ya o pe o tulanga le na no fio ngai le a tonu e fa fo se yeso fina ngalo le ta pule la to va tono le wa fe la usa nga le la fonga wala si la wa le funa ngalo le malo ma to tu ile tu do o le fa ye se tu no le me le tax return toi fa fo ile temi por periodo toi mo ile la funga ala se ia ta to ile van fo ta to fenga malo ale la tu sa ia so ta o fi la ufion ile di mista ile mata la ma fo nga ile ona le fa ye ya ta to ai ola fo ilo na tu le pe a fa yo no iai ale alo na tu le da word of city te pola on me tax return ele o fa ye individuals ya ta to ale fa company yes ole fa company fu la i ka ko mele VATST ya wa lo te lo mamra ma mele le fa ni uchi ma stadi le fa ko tax return even individuals ole income tax ole afianga me mo mele te po donc si ti la fonga mo tangata se tanto fenga no te to tas me foi le ya wa ya la wa le ba la wa le ba to tas I would rather talk to you about mele ni ang ta to ile se to no foi le atina because we are not a developed country we are a developing country porque le la developing countries pe Samoa ya da to practicing alan mele practice Samoa ya nga ese la fonga ese rate la fonga ya pero la una vai ole impact mo mua ngar me ba ka kolor mele si in la fonga
There's a great possibility si illa fo. I tangata ia te totas, which is something I luta tu nunga ili tante ngai mo tato. Ia mesti aka ko salary kan sia iai. I te tu sama tu nui fafu. Tau so fonga ko I tu nui fafu. Ela wana ki tu lea te tau I company. Lea tau I company terminate. Ia ona ia tato tangata te totas. Ia. La wana Vaai. Ia si tato titiro pia ke longa polisi Uruwa, ali duas fu tol su teu sanga o tato kako develop country lo. Ya. Kako ki do la ia menna, ke nga ko nga ke ni o sis fenga malo o mai te pon. Awala o fio ngai le. Le tau o upu ia na sao no ai. O le developing. Ia wa sai ke ni ka fa longo fo le fenga malo telo. Le fa pe fa mato ia o na sao no. O le o kako se ese baile. I to ia to no foi le vai ka mai ga le ka ko se mai lunga ai pe la o le wa tali le fesili le wa ta se na fesili le Kono sa wa mani na le mele Santa to LDS Takako least developed country LDC sorry LDC Takako least o le la ka ko me I no developing ko ela me no develop Ako develop lo. Ia ka ko kusaro ra mi sina moskaria. De ko mo le leila foi miliona. Ya le leila foi ka ko miliona de. Ya. O ngala. O ngoi le ko mamta to ai o yai. Ya, mana ia. O le tau le na la ufionga. Ya o le wa fa fo mai lo tato. Tiro. O le tam tau muli. Ya, le toro na tau. O le polo ke miliona. Ya, o le o te lo wa ta auto fo il talo tupe le fo fuanga ai o le facility tu lilo so tu malo fo iena na fa long ta tu lo le upo to ya ta ora se tala mai wa wala mfai ana la tu tali mai ile I fa nganga tupe ai me se fa mali e ina le el komiti ia mai e ingan tu ato le malo e fa nga yo ia la to miliona momo Ite pola ese le fa taya we sinia on mele Pola o fi o le wa matana fungi. O mai da ko ku ma lo mele ai o fatan no so. Mai le ngata tato fatan no nga ye fai lungo walis fasala me se tato po kala me per tato po kala me sol. Fa watu I me ya me se foi la o fa manato tato committee ka ko steering committee. Ele wa makanga but ila wa Vaai te pola o le ai silo. It's still slow. Ila wa Vaai. Mai ke nau wa we lo le fiona te fono mal komiti. Ia foi le faminoi le. Fai me tu wa. Langa wo tanton wa. Ele o tato steering committee te pola. E mai fu mai ya o tu malo. Tu malo. Ma fu mai ya o tu malo. No winga ile fina ngalo la ufionga ile libista wol levan te tau mo ele te ma ai ngole tu levan tau mo ma wol levan kong fa ko e ma ko le vo la ko fa nganga dis ku peni de si masuk ka si milion ale le fa nganga le si bana ele yo le si usa le tu mai until September le wo approve ka peneta tar sangale e pe parsion committee e ko ka wo pia e wo passi male ma yuni le o mata sang fatu alo ko ya September e fa nga ilan se ke yo ki mo fa nga se ke million e fa alu the third million de walu pa ke ki le to sang fo e o tu langa la na le tem fai o fa te tenga le me le te po no e te na wa fa mi ngoi le a to nga me fo le o le mo me fo le o tu sang no o te pole te le me le mo le a rush le fa ngone me ia ta luela ko pa mele e ke poli pe na tu pe ne tu pe le tu no e ka wa account le le fa ngo tu pe ne ka wa account te pa nga ta tau le pa nga ta tau le e de nga wa pa pa si el proceso le me ia wa ia la wa el proceso ia wa me le fa me el proceso it's not the process o le usta ta ia fa ti no o le usta ta ia fa ti no el proceso ia la de ai mai tu malo ia le wa al proceso ahí o le a fatino in ya len what
Ya, tato pe ano fe. Ya, devo manino tato tala tu pe de wat. Ia. Devo fa nga ngai le sidi masuta si milion. Ya pe yo no tau. Ya devo la wo ko tau tala i wa devo umana fo fo la tono pan. Moila. Devo to fa nga ngal tato ma lo le sidi masuta si milion. Mo tato polo ke tindi. Mula nga ia ia no. Ya, ola wa ba ayu tele swinga itu ma lo yang fa lo ka. Pastai. Tele swinga. Tele swinga. Ya, tengah me bo dia o te ba ia lo fa i tangata. Moila. Ta kuala. Te vai alo fai tangata wa le fai pule man fong fa vai pui tu loa e fa le Toso. e toso e victe mai se tangata e kaunga mangui me ni ale me ala na e ki e si da sila te le e te maro e mi se ka ko komiki ka go steering committee wal me fanga ring fa ko inga fai unga foi idea ale antato steering committee i tu malo ne awar me mo e fengo fia fa ko steering committee ya la les fokup ia o ai la fia mele o tangata ya fia tangata le tu malo moila ai to mala na le linga tu wa no steering committee tu wa no steering committee me se tu malo mele ya ai mo le anga ia ia no ya si va ai pe ia ya tu va ai pe ia wa kasi le me bo i ya ni tato titilo pe mo le anga iluma ya no ta inga ka wang fa mi ngoi pe ka poloketi nga ya nga kele poloketi ni mo le manuia la hotel o tato tangata e me se dale una ia tato to mai ma lo va ftai le to fa matua ta o le uma to fa matua le to fa le to komiti ya meso se la fa nga malo ina ya one ya il tau nu lo foi le ya le unga to silia tinga ngai le tingi ni la va ya e fa ftai ya le memoni la vai ya e a foi ona sila toa ina ya one tolo fia le fa mo le malo ya wa upai o le se avea ele o ato ya o le ku fa nganga se ya mai murmuri umar kai me kasi ya fa ftai o le wa mai sa no ngai la ufionga o le lava la tu talo tupe ma matuai le fa poponga ya le tu wai la vo tu malo ma ya mane ya fo o le wa e sa no la ufio il mistafa fonga tu malo ya fa il pitola auto le fon fa vai tala no i fon fa vai me se ufio ngai te fon te le atina e la ufio ngai le mistau ton fa nga solo alo no winga ya o le fai me tu la ya male o la ngale o samo e fa kari a se o last minute ya le o le manta o to fo fanga le lei o le sa e wai le fono le ADB ya mana ya mai sina tala le foi fontanga i lona tāua mo le tātou tutu ya e mai se foi o le tātou tapenatu mo le taringa malo ya o le ase whātāua sa ave i ai lau tō whaamawafa ia i lau tō whelo inga ma le fontanga lona 5 suma le valu e pe ona whaamawina lau whio le minista Stai te pola, o le fono le annual meeting ale DP. E fai te so uma, ia ma fono le au e tato, minista la o tato le sui le sui fa vai o le DP. ia O le si foi tato pa anga tu o le tina ele o tato Asian Development Bank. mana Le voi tato fai pa anga ma tato fa tu penne, mai mana ia te voi leo Samoa i te tono fa tu penne. Mai te ai pore ta wala i tato Pasifika. Mato felo ai mane, ta fa mato pai la tro, o fa tang mo moana, mato felo inga mal presidente o fa tupe. Mato felo ai mal presidente o fa tupe. Sa o mo ria vo ila i ai le tulanga vo e brief presidente mal lato delegation. ia Ia ile tulanga e woro i tato to mawaina. Mo ni presidente. Ia ai me se foi la tulanga o me vo lo mana mi tato mo le tina e la ngai dum. Me vo e mana mi tato fa le o nanga le patu. Ina i fengo fiona access tato in so soni mana mi. Ia po ni nonga tu pe pa pe fien no tato. E me o mai sa mo ia ma Natalia fia le firma presidente fa mo win fo. Ia me se foi si ti o tulanga vo e so soni vo e tu ina mai Pasifika. Ia mai alma tu felo inga le te pola
o tātou o minister tupe sa te fono le a minister tupe ale Pasifika sa whairo la i o fono le ma sa au vai e foi la presidente te fono la minister tupe sa au e presidente ma sui presidente le anau ena sa usamo la whaila le fono le Pasifika minister uma o minister tupe Pasifika te fono la tātou sa whaatino ila ma le whaila i o le joint state ele i whaiangi statement a Samoa kong kasi ale statement al Pasifika ako kasi ala le statement al Pasifika ato awana le kasi ala sol fono tapuan kasi ala le sol fontele lan kasi ala sol fontele whaile whaingol bias e presenta ilola i o pepani tono fontele le ia o le minister wala tu pesamo sa presenting al paper Pasifika il fontele de ala ADP ia stala fian tadi tele o tato menabe mali tato ai mese wala si ti al tu pe wala tu ina mai so son i afianga o le Pasifika i swingol tal wala si ti ma tadi ila ia tele o baenga sa tato ta sanga ia ia o tele dialogue se sa fai o dialogue so e fa wa le foi lo manele fono a minister tu per Pasifika e fai tonga ia iulai ia to fa wa foi lan tan no ina o sinta upu ia e tonto tu le tatu ele tele tau o le tele o tatu tau pu na ave fono le tali uma ana nei me laiti e to tuna ia fi vo ia te pon ia mesial mele ne sa te fono tatu ia le voi sa fai tatu le statement foi le presente tatu joint statement ti mantu al fontele de i tu no te tele lola e mi se tong na partners ngi ko mon men development partners ngi kama kele ye donating per bank ya ta pa wa yo fi al tato stick sa mo vole man no e fono esse ya la ye tato ani minister tu pe ya pan ya wa esse mela o ba usa wo ya pan ni ta pola mol Pasifika pe mo Samoa the whole Pacific. Pasifika, e se la vai le usa wai, ma o mana o vai ala ia pani te usa uma ia fai fono le EDP. Especial ala fono al minister tupe ia pani ma minister tupe Pasifika sa fai se mate. Ia sa telefo ia mana ia foi alta tupe ma presenta i matu forum le, sa present foi minister tupe ta tu minister tupe. Sa mo modi foi da ia ta tu mi. O tele ala me ka ko ke moli from ele ngata mo tato ai una ia ka ko le mele o le regionalism ko na me ko ile e tau te tala fa taksi Pasifika taksi leo ia mana ia awa ka ko ka ko kasi vo ile ia ele malo i ka inga ma ia tato ka ko ku fa kasi Pasifika ia la e una ia sa mon men o me na le una imalos ele fiuma e pani e fono ia ta il Pasifika ia le voila au voila malanga voila minister cabinet ia tulangan na le una ia ta tuman tu fa ta Pasifika ia me na sa na ida alo malo sai malo alo voile on sai ia malo le fa to yo to favor ai manato no tanto te fa tu reina ia te lavadisia va no le lubana ia mai so ni so ta upu ia wala le fa pulina mal fa balo na vaina ia mo si o tato tu la fotu ele nei to ia vado e la o fionga o mai milionga lo tu malo lo fionga ai wa lo ate ma to le o ko yo sim kan o isi tu malo te po ia ma ko le o ka o fionga o fa nga ma yo isi tu malo o le vanga mako ia o le ke kanu ke kaifo ke kala mai di mako ri kala mai ma o le vanga mako comply mai al nye ai au te ro foi ia atonu ese se nganga o le komiti ala yo na manatu ina ia tu mo tusa ai ta uia ana wa matala tala no tangana ai tau foi eli foi ai tu malo le lopo wa ke lo te sila te pola tu sale ia lo fina ngalo malo manatu mena lo ke ka wa ngau le fionga te fono mal komiti o le kuma lo o mo mai already an oinga e ke lo ile le fai pule
ko ia Ko le ki no komiti. fai pule le fai langa wenga man fai pule le mo ele sa me tu lo wa Tonua, ele fo se fa sa ba no. le active mo ia no te ingana o ai ele ku ma lo wa ko me ave lang ko ko Ole ki tawo lo le la ia mele ia wa. Tawo le mele wa ta fa so ile u fiona le minsta. La awang ila ve fofonga. io Awang sa ila ve ole fofonga. Ai ole afai maloi. Afai nei ole a mua lo tu malo luma. Ole atau foi foi si tu malo eli mai ala to foi. Ia ina ia moa ai sili la mele wa sa no ye. Ole tofio le tu malo. Awa ole mata mai le tu malo. E me se lar komiti. io sa le lo fe ma te pola yo lo fe ngai ku ma lo ye mo ke ka u le mo ke ku lu ma le pi ko lu ma yo lo ko ya ma ko ka ba nga de pe i lu ma pi ko ya le tu ye le fe ma te fo no mal komit ya no te inga le fe ma te fo no mal komit ya pe ona esa ina ya foi tu mo tu sa uma Ia. ya me vuele de ko fai lo le sime ka ko finga po la si Malo, alo va tai o le tu taua. Ia o talo alo le talo le fa bo le re fiafi. Ia o al fa fo mai le tu no ela fotia. Ia la ta po le tu malo. Ia mainga. Ia I fai vola o fiona le limista. E mai se la. Ia o le ua. Pe o le mapua tai. O ile sai o kako kubalo. Ia lo mapue mai le mai o le tapenanga o le talo le tupe. Ia e pe ona whaafonga ia le palemene. Ia ma le tātou tunu lau fio. Stay tele te pola. Ya e mo ona o mo le tu fa stay tele i lo fiona de fond ta to po kalami. Ai, Ya malo fa stay malo fa to malo sa malo lo tele. U te fa fitai wo to tala le no. mo, E ta to fa ta tanga ni la e se ta wa. ma lia la Ta mo. wa i o le wala le. E fi so ta e to ta to no fa la lo ai fo fuanga e me se po kalami matina el ta to malo. Ie, Ya me se fo ile fa ti no albenga tato malo te wala fo I fai lunga le fio te mete pan ni manan kapineta I se tato tanga lunga fa to tato malo e fa le ina vola lenga fa stai tato e kalisia ya pe na tato I fo temi ufan la o fontele me se lo to ina ya me se fontele ai, ya tanga lunga pule ya le us fon fo ia no fina ngalo autasi ito tala le no fa tino tato pokala e mo woni so to inga lo pu ya di tato to no inga luenga pokala me tato malo te pola I fa le ina le ngala le non ai, ole ko I fa te le lava tanga luenga se matung tanga luenga tupi ma lia la. ke mo te mai tai fa do tu se tupi le pulen me se lo fenga luenga tanga luenga tupi ia fa tupi tu tomu le fiona ko ban ia mande fa tupi tu tomu finance sector tong uma tono finance sector ya misi o matanga luenga uma le mal para potong o fu sao fengo Ma ato lia. ta tupe ele singa luenga fengo fieta po Mo I la mo. ele ninga luenga e le sao tato private sector tato banga moti ya tato NGOs malo fa stai lo to sao ya le sao o ho ya ilunga fa ali fina ngalo le fiona to mai tai pa ni markafnet ya le fo ile pinangalo le fiona te mai pa ni marka penet ia de wa fa tu mai ia le tato dala tu ia mo fo si ai do I tono le tato parlemene mo le nga fa te le una umai a mesi ta penanga I fa ulu mesi tato tanga nga fa tonga ia mesi au finga benga tato malo nga lui Ie, tai lo tu sao tau ia I te penai no tato tan tupe ele tu ti fo nga fa tai te pola sao tau o ia, tato kalesia mesi tato malo mo I la. e wala mai tonu I pule malo li fai pule ia mesi o pa tonu mai tonu tato no uma tu malo e malo fa tai lo tu sao tau e fa malo ina te pola si tu malo Ia, ma te lia la. pola si malo pere vai mo tonu ya malo no sai malo la papale ia e ui ai le te o lui tau o nga venga mal vala la ngona ma fan mal to o no lo tu tanu mal tu ta ko Ie, inga lo te talo ia stai mo lo tu ta ko inga o I tupu mai e o tato tu malo e po ile nofo
fai la unga se o fa tu matosi ia o ingai fa na alo fa stai me se o ile tampo inga me se no futalo o na le tu tono se tatu tu malo fa ta fai tau langa fia alo fa stai ta pito ala fa stai e ngata i o na le tu tono se mato no mangye ia me se na yo matua ale nganga e tu ngai atona i sile ia opu tu mato e kalesi ia e tu i mai al muli panga mano talo wale al fai verbal nem fa stai tele la tu talo stai la tu tapo inga ia o sia u so atu le toile ngang fa stai tele pe fa le ina le ngang fa stai te pola tato po kalami ma wa ia ban fa pene e u ia le sa le tele o to no no vala wina fa minsta e tau ma fa ia e fa va no te ni mo tato po kala no te lo te tau so ta e to tato tu denga te samon au tu no fa fo manu te leina la option ai voilà mais c'est tato po kalami ia tato e kalesia ma tato sponsor ia mais c'est fa fon ta po mai Samoa so i fo mai manuia alo va taile te noi la ufiong le rivista la ufiong la Lautimuia wa sus fa va savili le fa fonga ba wa lo tanto tro ia ma o talinga fiolongo e pe fo le foi tau ia ina o longo le fu mo le pao e le sauna nga manino ma le mala malama ia wa Samoa ma lan tapo inga le tro ue ia o puai fai ele o sigo sala fai o le o tala vaiola ia puni vaiali ele sauna nga fa mal malama le fionga le minister sile valeo le malo e tali nisi ofisili ai mai se lava o le lufi lufino o le taba ainga o sio tato tiro ta sio lato faiva ta sio lato faiva ia wale tau tuaina o ele atunu pele tato sponsors ma le mai monga le tunu o le na ua fa ia tu sauna nga le fionga le minister ia ele to fa lo ina foi se fam talanga tau ia ma to fa peatu ia mo mole le tu lo tu so i fo le so fo ia wa ia le to fa o wino tanto por kalame ia mai se fo so i fo la le lo fionga le minister ia mo pe le malo si le tino le ma fo fa sili le tu fa le ganga ele ngata o foi vai to tono le ainga fa matai io foi fa le kan le se le to finga le kan le se sunga o ia mai se fo o lo pale mai il to finga le malo e ta wala il to fi minister ia anga le leile tua mai mau pea ia fa fulu mai le langi lau to fa a wal fe au malangan wenga ia al fa ponga la ta kala mele tu pele ta do ta soli el mai ta el vai so fo ta mole lo to so fo moleola manu te leina lau fa so mo sa mo le to fiafi la fo se upo pa o papa ia malu ave fale oi o ngalo ia ta fa manu what fa stai fo ile sta so te mali ina ma fe lo e senchot lo fo le mista ia mai le ula le o te ula tu ai le mau fa talanga sunga tauti ia fa stai tele ia mole mana ia lo fa so io okay lo ka ula ngia kwa ka le lo pe o Samoa o va ku ka ai fa stai tele mo na no manu te le ina fa so songa le ria fa file tu pele to fa ia soi fo fa soi fo ia